انہیں کرے اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرمائے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اج ایمان والو سب جو انشاءاللہ تعالی اللہ سے جو خوف رکھتا ہے، اللہ سے جو دل میں ڈھو رکھتا ہے، جتر اللہ سے جو سائیں محبت جن جو اترو دلدار انداز رب سے فرمائے وَلَا تَمُوتُنَّ مردارتی نہ مرو، منافقتی نہ مرو، بے جیاتی نہ مرو، بے دینتی نہ مرو، اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مرو تو ماں اللہ آجا فرما بردار صالحتی، مرو تو ماں اللہ آجا بیڑائی پار جو مرن خان بعد وفات کرن خان بعد جو قبر میں پہنچنوا جو قبر میں اللہ اکبر نبی سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سائیں فرمایا یا مٹی کے کارتان نظر تھی جی مٹی یا مٹی نائیں قبر خان قبر جی منزل میں پہنچنا خان بعد مرن خان بعد یاد تاجلا بشت جو باغ بن جیوی یا جہنم جو خدو بن جیوی جنہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ خیری جائے پر جائے نبی اللہ تعالیٰ دل جائے فرمائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انشاءاللہ اللہ سے جو بہت دل میں رکھ لو سمورا انشاءاللہ اللہ سے جو خوف دل میں پیدا گناہ جاکم شریف جتنے بھی گناہ ہیں ماں پنجا گناہ سجن تھا تاکہ پنجا گناہ سجن تھا تکمیروں کے میں حال بات جریجے میں گناہ جی عادت دا رب سے فرمائے لا تقنطوا من رحمت اللہ یہ سمورا جو انشاءاللہ معافی وردہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم۔ جو دائیں جو اللہ سے دادو رحیمہ دادو جو بخشن ہارا جدا بھی گناہ جدا بھی گناہ جدا بھی گناہ فرمائے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ شراب پین والو وہ ویاج کھائن والو وہ رشوت کھائن والو وہ دھار رہن والو وہ چوری کرن والو جڑا بھی گناہ تھو لا تقنطوا من رحمت اللہ ماں اللہ جی رحمت من آمد نتھو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سمورا گناہ ہکڑے جھٹکڑے میں معاف کرے شریف ماں چلو سر شرط یاد سکید سام معافی وٹھو شرط شاید ادا شرط شاید سکید سام یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا سچی دل سان معافی وٹھو پکے ارادے سان معافی وٹھو
ॿीहर गुनाह न कंदासीं, असांखे माफ़ कर ॿीहर गुनाह न कंदासीं, असांखे बख़्श ॿीहर गुनाह न कंदासीं। अल्लाह साईं फरमायो मुंहिंजा नबी दिल जा अलैया अत्ताइब मिन ज़ंब कमल्लाह ज़ंब लहू, ईअं माफ़ करे छॾींदोमांव ॼण त गुनाह हिन कया ई न हुया, ॼण त अमल जे पेट में हाणे ॼावा आहे। समूरा जो इंशाअल्लाह माफ़ी मिलंदा। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह फरमाए तो समूरा गुनाह माफ़ करे छॾींदोमांव, हिकिड़ो बि कोई गुनाह न छॾींदोमांव। ऐं ॿी आयत समूरी में अल्लाह ताला पैकेज ॿुधायो, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा। अञा सुभान अल्लाह, अञा वॾा असांजो सुभान अल्लाह साईं पैकेज थो ॿुधाए, वॾा असांजो सुभान फरमाए तो इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह फरमाए तो मुंहिंजो वाइदो आहे, जेतिरा बि तव्हांजा गुनाह हूंदा सभु माफ़ करे, वरी गुनाहनि में नेकी तब्दील करे, नेकियुनि में तब्दील करे, वरी गुनाहनि जी जाइनि जी नेकी में सवाब ई सवाब लिखाए, बुराइनि खे नेकी सां कढे छॾींदोमांव। ॿियो ॾाढो रहीम आहे, ॿियो साईं ॾाढो करीम आहे। अभी मांगे दी औलाद प्यारी नाहे जिला अल्लाह ताला जल जलालु के बान्हाए बान्हियो प्यारा है। अभी मांगे औलाद दी मिठी नाहे जिला रब रहमान की बान्हाए बान्हियो मिठा है। ये ज़रो ज़रो करे ठाहियो आहे, जीअं असांखे अणहूंदो